Assalamu alaikum angalizi wanzani wa televizia Taifa zetu sani za rahma za Mwenyezi Mungu mtukufu juu ya hanyu ya raisi wa daula Azali Asumani hatekeleza yisala ya juma ya mando ya mwezi mtukufu wa Ramadhani haruma omsihiru wa juma wa al-Kasmi hadhir na Islamu wengi. Miswali jumarango ale mimswali hivi. Shale usi jibuabo raisi alohum yarswaliza. Nimone hemato waratunda ranjio msirini yode muimu ya atura himojuani bangu. Nerimono ngarshukuria maraba menji. Mzee warazari rimone asambula na mbeza rimone maraba halu wachikasa na mbeza rimone abahalu kasai Hamadi kawaida ya haini mfumtsanu iho wa mwezi mtukufu wa Ramadhani le jumba la matafiti tarehe nomba mwezi athari za hienti senderes lohenda na ujimiza mkonti wa majadiliano mfumtsanu ya vira mkonti wende na ufanyishiha hadhir na maidhamana wa dini huja wanrikao wo huenda na kufanya zihazi za kidini na huu ni mada maalum ikao wende na huionisa usikwala wenu liyahi amani na usalama haruma yensi Halidi Mzuri na Ahmed Nasor. Yezi darasa za dini haruma mwezi mtukufu wa Ramadhani zoudungwa kabisa haruma imiji hunu haruma mji wa mde na vuvuni mafundi wa unisa namna ya uladhimu wa kewadzima haruma mwezi mtukufu hunu ya amani na usalama na msomo haku ya Qur'anil Karim dombinga nzima ijotungeza imanadamu Islamu mwezi hunu ya hunde thawabu zinji Azhari Mbaye na Ibrahim Mkababo. Mwezi wa urenda zema wa baraka nana ajiri zinji wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hunu utanganya maislamu wenji haruma hafla za dini haruma emisihiri ya huwainu humjini vuvuni na mde imafundi waka honde sasi darasa watawa mada ya hezi mfaida za hamrusome Qur'ani do waelehe husoni mo warenga funvu ula wanane mafundi wanu harfu nzima ya Qur'ani mreisoma yujana thawabu zinji inu demana warenga funvu haruma zidarasa zinu wajione sautayari wasome na uhifadhi wa Qur'ani ili waparise zerehma za Allah subhanahu wa ta'ala. Beshe kweli ya mafundi ngwaone sao zimfaida za usome Qur'ani na ujitekeleza haruma zidarasa ama watanabahi yauka omahaunu zidarasa kastu parse jirma ya hazo hauka washashido wajitekelezao inu demana warengeshwa baha wapare mahususu de mashababi wadojitekeleza hawinji haruma ya mikonti ya dini inu ili ujadidisha imani na maarifa ya dini ya hao mahususu do mwezi mtukufunu wa Ramadhani. Hautsaha ya mabahazazi wastehize bei za hantiwa ni wizara ya akiba ya hifadhi ifanya ziara haruma ezindoze ni maluka ya humji wa ezi wa Moroni haruma ziara zinu mabahazazi wenji wagamatiwa ne hifadhi hasibabu kwa tustehi ze amri ne ze karari za yeze bei za tolo ne dawla Ikambe Said na Ibrahim Kabaro. Banda sukumbili za mshuko harumwezi bazari na imaduka hamadhumuni ya utsaha imabazazi wastehi zibeiza tolwa na idaula zaidi ya wahujaji 16 wande na urengwa na gendarmerie ya Taifa na wao wabaliwa imaduka yao. Zianzma zino zijao zisahilishe izibei umwezi watu muno maraia ngwajibi wao nazo. Profito kazo inu ritukuze daula ne gendarmerie. Emana Henry sisi hanju mangarele wao. Ka apartiro wade ula zenongozi heya pia etakami miraia etakamufanya biashara relewa ka omuhezawa heda duani saka memu alimentation gazedo haju rana zina heda ula wakaza abunga profito kaza inu ritukuze ula rwabeshele maraba kando ngode hedini ondoka unu pia wafanyoze biashara waheza waramase wapia c'est bien. Komanda wa kompanyi wa gendarmerie ya Taifa ngirioneso namna izihazi zao ziendeleao. Avo leo ini ringia risaplike i areteni avo halo rajipanga leo ri anisia na mabakia mararo
waenda Swidi, walio centre, walio nord, mitsamiodi. Avo ulana na nyakati zinvani deja watu 16 walio hunu gendarmerie. Avo wao wasoishiliwa waeleze maana nchini wahedza ibei navo serikali yensi ibeini hakadir fulani. Umvunguzwa wa izibei ufanyishiha baina ya idaula na imabahazazi wa yankibaya insi. Deujua amba ustehi izibei zatolwa iyo wajibu usoni mwa iwanru wansi pia. Hobu na saba wahi shirihi yahe maha 16 yahe irtisi watangazaji wahe mba ya irtisi rangui honzwani ngoni sawa inamna wafanya uzihaziza hao ni heli zetabu wazipari sawa haina usiku husha. Hununzwani lidago likalandrisa hakiasi ya wafanyahazi 30. Leo haya mahutajio ya uangalizi wafanyahazi waskuru diamia. Mwandroni ika amba wantru wakofanya masana mwe wavele havwa juu. Leo vani wafanyahazi wani ya wajibu hao juu. Watange zaidi harmwe izbarna maji. Hufanya taarifa habari na hufanya mipango ya mbali na mbali harmwe barnamaji ya tele. Tunakilisha Komori wonsi pia amba jitihadi ikoma nilifanyia na tuazi na mavomana hadi daula wajao wazivana wasaidia na sisi tumemba tusaidia zaidi waende mbio pale na magari yongia mijini renese wakazi wonsi pia baniko maneno wadio kibavuni hao na yodi ya rais ya itawa na buhari rekomande marike bavuni wa maranya bekarcho waraka wa mabanu bakarcho warangia maana karsina zichida zo shinazoingia ho haziskao zistashia zana nekazivo ntongo itsongesao baonziwi za hitlafu vankamwe iro ya lidago ne deimba wa ipihao ya mapicha inatambu harma mkabala wa zana tambu skao ziregeza nyuma kabisa zbarnamaji mahadisiria fanyo pia do hufikiria zanazo ama do hutsashiaje wa serikali idone za porzao harba yortesi maana sio mama matangazo yo tumundi bavu msisho ili katre pouvoir leo vani mfano wa sortesi anzwani leo sajiri kamera zatu pia zikutu be haijudi ya mavomana wanambia na jiri kamera ne wa Komori na wale mwenze waone ya matangazo zizo kwelu ya madhamana mavia wasifanya jitihadi za hutaha wafanye be msaada wa serikali wa muhimu ili washinde wafuzu. Haubaki harumwa ya shirihia hema ha 16 ya humbula wahe televizion ya taifa hunu baadhi ya watangazaji wa zamani wa hunisa ze fikra zao ili unisa heli wakaufanya hazi na hunu Bibilulu Said Islam mzima miongoni mwa wanrohazi wa mwando wahe televizion ya taifa wizi waniso. Embaindu ya remarque handani surtout mraka usante hamu manarika na hamu swafi mraka c'est-à-dire kaja kumrama undafanyi hazi hunde mshahara shabake mahaba he hazi ngamwisheloka ya hena katine na présenter journali hau nenda sur le terrain hena usiku tika hamala di handana ndiso hazi tellement tika woni sei huba tika uifanya hamahaba tika ujitolia homonini nafikiri katsinda mibahi nwana matenda kufanya ziwadzime harme periode hiyo braka usante engouement maana sonti pia hena mraka hanza ukaya ha contribuer ha ngumhono no mwendo losoni wahetelia hatu ya taifa ngamsikituho kae maha ya misoino yetele yandiso shashiziha hawi yandiso bunguza ampleur hayo ihaiba dukani yo hale ishashiziha itongeza ukaya wenji wakodo suive hale wabunguza parce que on va reprocher ukaka bati production zinji izi innovations za duka ya hale kamraka hako créer émission kadha na kadha abasa kaziti donc mrobo ya television atoifa mgono zinji zobonze rahana ezobona harmo pana makantangazo imbaindu na jibiwa de fetu ka deja ngioni hobonze deja yopa na kimidemba biot kweli chanjo jibiwa ka ortese wa do produire ha zaidi watu dorenga zindu zobonze ili ihuruhusu wenji olokanga le canal sati wadwangalia surtout les émissions za hatu television ilama de vitrine ilama dodo mana ngabo message passeo chatsena ngabo ye utowe journal
ye engage jisakwele kamnuge hule ngo critique shambraji yao nemba be realite mimi ngam reconnaître ces efforts zifanishi hao même si ko bonda ni tijiplen nimbavi donc njuhanza olioka wa critique hena mru kamnuge na contribution wadoka contribution constructive nuti télévision privée nuti télévision toifa ina mraji santé responsable eka olioka mbra kensi ya deye shana ri propose anarfanya ndongo kadha besh mru kati journaliste mjatu ide Imadhamana wa hili dahu la RTC harumwa imbawa ya biashara watu yanziani barnamaji ya upua mafumvu mengo mitsano harumwa jana ya hizi taarifa za biashara na zinu ngazinji yao humu na saba wa hima hakume na sita rangu ya RTC ya wadale juwa na rishiliz fikra za hao. Humu na saba wa hii mu anniversaire ya RTC service marketing commercial parenge shabaha haupua ze produza hao a 50% haina produit boko suhuza service commercial. Haizo que ça soit publicité, émission, public reportage, ngazipua ha 50%. Haizo ngarparo ma client wahatu ena client woko sufanyazi da sinao na woko raha karjandi sufanyazi da sinao waje mana renge shabaha shinu wadzimane tumu mwezi mtukufu amada uno rono afdal ya ukale wainu risise zebei mana uno mwezi mtukufu wanruambu afanye njema zinji ni shabaha shahi anniversary ya RTC ngarengo shabaha shinu ripuwe zebei risise 50% haina produit wakole wainu suhuza uno RTC. Mvambraji wa taarifa habari hatu ye wizara ya hilidima wajimiza mkonti wa kauti ya nziani barnamaji ya ushinda yensi wadufanya juzo la heze maduhuli za banunti juu bonzi na mkonti unu urengo wa fumvu nezembawa zonti zishunani hao ne mivainu nuo ukahendelea haruma lidaho la Sevader. Husamidin bin Ahmed na Ibrahim Mkabau. Inu barnamaji kaya wa isaidi wa haupande wa mali ne banki ya ulimengu ikaya wagharimi ya kiasi ya milioni 25 fedha za dolari. Umuhimu wa barnamaji hamada inu dobesa wa imashirika matiti shawaja utena na usaidi ya haku namna ya ufanya biashara haruma imaduhuli ya shahula ikaya ongi shohunu masiwani inu wajaunge jo usahilisha umbesa wa heze hazi wanu wasilo mwahazi hizili na mengo milina nne inu hazi kao ngehusuo ula mrekebesho na uvama na uhifadhi ya shahulika undo reproduzeo ijotsengesa rishinderi shivehonze shendesha unde wandu wa shihule ngari tabu shahula shinji shahula yisho kartushinda rashuza bonze ngasina wandu bonze wajo shihula ngasina diaspora wajonze shahula shahatu shakomori washi Paris shakarno juari shivehonze au katsu jibu ze normu za dunia panuna fin 2023 barnamaji injenziani kartina ze machine zo pangaye ila le kirtasu ilo lo tsobambe shahula donc nga kwanza rule ze machine zo zijezi zifanye zazizo donc wakati zorenga wakati donc demani kao kanotso amba bana fin 2022 bano amanga ngajo kanziande ranzo skwale uno ata 2023 ngajo shinda inshallah remettre en place ces analyses comme gaventi. Umjonziani wa barnamaji hamada inu ngojo usaidia wajau tena umhifadhi ya shahula haruma muda mwinji wajau ngojo usahilisha wakazi hoka wa Paris ya shahula harwa baadhi ya nyakatika yao shahula shwa kashiparihana barnamaji hamada inu ngojo usaidia wajau wakazi umbunguzo menye huwa shahula haruma nyakatika yao wandu wahisa wafanya mavuna. Dr. Fahad Athumani ikawo tabibu wa nyipera wa hitswani na nyuwadiza saya haonana baina ya hahe nuwawade ikawo hawafanyilia za nyipera haruma ilipitali ya El Maruf rangu yaliyo vanonsiju haruma ilipitali ya Toifa hafanyisa wawade mungu biraruna wane nyipera nao alhamdulillah wawade nao samahani wende na uona haruma za nyuwadi zinu nasi narimwishilie neurochirurgie nous de mbawa ya hutu abibu ikao si uangalia si opere iwa wadikao na problem za hesha hitwa za he shibamu de la shimangono ko para colonne vertébrale mais des problèmes za he mizi donc alhamdulillah ze abaha inu garsinai ezanaza neurochirurgie nezanaza he reanimation kange songeza aux opérations zinu dufanyia hai namna ya lazimu hunu komori ranzi rilio banu
rishindi riopere wa de mungomiraru na nne harme wa de wararu mungomiraru na nne wao baadhi karja kumadoni rahandi saizi activities zinu karja kushindara wa upere maana karja kanezana hizo alhamdulillah ranzi juillet ezana zija donc atema wadi madziro he sheitso hamada zinu lokozi para tumeur cerebral mawadi kawa bahinu komori ngarsina solution marshindori wa opere wadi wao donc tiko rikohanze wa komori wa juwe ukayaze ndongo izunge sifanyi wao hunu el maruf na tena wa juwe kayar mima siwa yumane el maruf de kaunga weza na ziruhusu ze operation hizo abo komori wa juwe kaya ila speciality ngi hunu komori ni kawa ndongo unema wade ayo waje hunu lapitali waje na haraka maana dala ulafanyi wana haraka lutsaona dala ula homofanyo baada banu zedul arhamiza huwa wadi ikao wahunre fursa ni bahati wafanyilwa zinipera na wabono ngwa shukuria kabisa ya daktari woi hasibabu haonisa ujuzi jome haku naongwa parao wa Komor wanike wa aminifu ya matabibu wa hiyensi hasibabu ngwa na ujuzi sawa nuwa nyanyao wajihunda wabonze na sina roishili badar jahunu el maruf alhamdulillah rengwando manema daktari wakabo hafiliha normal wamrenge waranzishia scanner direct renderifani bon ibaliwa yerewa Dr. Fahad baada hayangalia haripara ajarambia kemzengela vinu ya operewa parce que italien grave bon siri kutsa elira karazo ya Komori ukaya ikaijamba operation sheitwa ibahirishanga haku bikawahara rimsahari pashi ya direct bo hari haraziza bon baada haraziza rimamba ngeribe 5 minutes rafiki maana kweli etakane mzee rikawahara alhamdulillah Dr. Fahad harenge initiative haya mangalia sebo shukra bata soinga mumunao akawahi paralize uwai sebo alam hapia mushindo hamashe mushindo ngurongo na yoka katika urongo ndio Komoruka ya wasido kawahara bona waje hospitali ba washanshi wamidekina mingoni mwa wando ikaomba warengi batino wa mwandoni yani surtout do handa wafanywa zi operation za colonne surtout au niveau colonne vertébrale donc si tambia wakati mwingi haramazi hadisi zino ambisibiri pene 2-3 ans na tambia harama wadewo ikaomba tsizingiza useme maswano bantsanda denzwani sendeta Dar es Salaam tivashamba sendeta Dar es Salaam tifanywa zi ARM tifanya zinongo pia hotsireje bano hawaparana dalao toujours nkotambia bon tijati hambilo amba ngomwana nyaho jabano rongulo fadi muone tija hilandenga alhamdulillah zinongo zibirindo mraskira problem wafikiru la directement be mru naji al maarufu maana mi samahani benga muhambioni maana usikihanda na ronga mdu al maarufu ngabondwa maruha pia muradu wawe ngondo al maarufu kusenda tujinani ho wa kliniki alafu ngamwambia wananyango mbana mkera muelewe amba el maarufu de l'hôpital mkuu yatu donc namje bele ngabo docteur wale quand même wale capable Mwenyezi Mungu ngabo bahati yo washide wasudi harmaizi tambu zatu warone sasa tambu zatu dina mnaweza oneswa bano amba ngojuo utojua uje zifanyishe bano utojua uje uzihadise bano wazimalizi monze utojua waje uhambia mba ahenda biraha karsi nini imesajia ya mwiso yangu nje beleha nensede ya mwiso de walio monze wasomao wananyatu walio monze wasomao sede idara ino tu ya docteur be kula mndo wasomao na ndugu za njina na wake narlau harara ujo kamwade yatijuhe aruhamba ngujo maura dunge japawa na mbuhe matso ngamwambioni bwana mamloko mwari kana mstahamili kenza mwenzi hatu bari hundu madaktari ngasina daktari wa hatu upara daktari Fahadi sija alhamdulillah shukra lillahi ndongo ibiri hausalama salimina Mwenyezi Mungu jomba bahati njema deno wananya no waroha nde wasome Mwenyezi Mungu najalie waje jawana hangu Fahad insha Allah. Waziri wa ulezi wa taifa Jafar Salim Alawi haendelea na ziara za hazi haruma sheisi wa Shajume Fatima ihumali
zino ziara zahazi zinjiao haruma waho utunda mafundi ya helisiwa wajikao wendao na usomisa na wikao raha kwa tufanya zihazi zahao na zino zonti pia bandi ya mwali na baldi ya nzuani na gazija zihazi zendele ya haundo haruma yelikoli ya mshinzi ya mbangoma ihumali ili utaha watunde namna mafundi wafanyo hazi ni watu uzifanya. Tawia Zakaria na Chan Mohamed Elamin. Utunduzi uno ngongia wa harma umva wa utunda iwarumishwa hazi wafanya hazi nena wa waliwa bila ufanya hazi Onzma ya rengwa ili hautaha urekebisha imahotajio ya iwarumishwa hazi wa serikali. Stashia rishinde ruwaswili riidentifie des nids de fonctionnaires, des nids de fonctionnaires du maana ou contractuels ou bénévoles. Zavili ersar jouer et au fondoni en exercice en poste ou pas assis fanya au kassis fanya. Stabu hitizini amara ya saa lazima nisongeze rejouer au fonctionnaire, au contractuel, au bénévole, mais lazima rejouer et au vie de afanya abandon de poste et au vie de fantôme. Harma makalima yahe iwaziri wa umsomo arengesha bahashino aposhelia marahaba imafundi yafanya hazi bila ulibwa na wengi oneso yauka watu watashia shawiri la haraka ili hawarengerezea izindoko zao. Wasirsifikiri ya ma bénévole na ma contractuel wazungu ajandie roi régularisé parce que wasifanya hazi panda mwana na zo des écoles. Si harma stabuiti jengi nasifanya tsirambushwana ambavwa ma bénévole kamba wafanya takriban maha mitano 7 shenda wagwa iskazu zava na Antoine wasubiri Antoine wasaidia msomo Antoine wasaidia wizara Antoine wasaidia insi aini hali mtuma rodeo hali takupara analaleo na karne paramba a toujours en poste à s'exercer dans manaza sans rien percevoir. La seule récompense, le seul remerciement qu'on puisse donner mtuma rodeo hali hum régulariser administrativement. Doyeshiliza yauka ngezi nyingi izi posto budgeteri ikao zilio na warumishwa hazi ikao kawazitekeleza mahazini hususan ndi harma umva wa umsomu ndogoitia hamu hawakati ikao amba wengi ni maiwanduano kawasijipara harma inti liwajao uwe ikao wabamengu idunia ndowe hutajia usaidizi we iwandu wonti ili hauta hawabanguvu iwandu ikao wafanya hazi. Sport Volca Club ya Moroni wapara watangazaji harma majadiliano. Makswada ya majadiliano yanu ndohenda watsuo yankandu wankudi ikao kwa ujumovazi walo haruma ala lahum lao duniani wa azid mnaijana wa mahakume na mfukare ya dhulumula harma machi baina ya Volca Club unenga ya club ya tarihinsanu ya Mars ya Vira. Honu ya Volcan Club ho wasta wa Ibrahim Abdurazak ikao ni raisi wabili wa hele chamalinu ngwashemezizo kabisa ya ukayangio wajibu ya mahakama ya fanya hazi wa ukweli uvenuhe wafanya shitendwa wa hukumbla na sina rweshili. Mnejana ikao ndo ya telefanene junior ya ngaya wafanya conference de presse hawone saukane mwanaola haulawani Volcan abangir karmwe wajibu watu jarwanese ukane mwanaola kajaulawani Volcan mana elebware maharemadu hodingoni no ando kodi ngoni pia do ando wangaya malanyo kabaja katamro Volcan. Donc de ka numéro 1 ya vidi do kana wo wamba kango na ze preuve tangible za onesa ka kwenda hulwani mro Volcan sijojibi wakaze preuve hizo zitolo ri donner arrestation rapidement ke gendarmerie wa shindi ya singa rosh der watsa kanza ronesetse na kana karja hukumu la sharia vraiment amende ya 1 million que tu existe harma nulle part harma sharia harma ze barème de sanctions d'amende kabatsi mahano wafumbulwa 1 million ila ya itimayo kana makswaja ukana kartu juwa emndri ya rango mhono wa ya jusele bo ya mrema abonge zilo haibuni uzijo Mwenyezi Mungu waichi donc urkao sahili Mungu ya bili ya hitima ila dukana baraka uzungu equipe parce que effectivement idungu hashari wandowenji kwa tutsa watsoyona ngarombe rikaombe sheye mwana ikaundo ya nakili manawo mwana wa Volcan wa forme wa Volcan mjombahe bidhapti ikawa mtadzahe msingani mjombahe ngiyarmwe Volcan ngemungoni mavamana wa husu wa Volcan.
Abongo wakati uningi wa wajibu le kungubanyo la mpira wa mdu la Komore ligi ya Bavuyangazija ne hifadhi wa Tenkabambonzi ili wandu wajuu ukweli wahe mru yafanya shito da shakifuja rishuni ya dhulumwe mnaijana woi. Henu kutoinu waangalizi wanzani wahe televizio ya Taifa Noribayo kabisa taarifa habari ya hatuna mbite iftari njema ahsantomu.